Do you think subsidi minyak patut diberi ikut pendapatan atau bagi semua sama rata? I think sama rata. We don't know individual punya commitment every month. So yeah, maybe they're earning high, tapi sebenarnya commitment orang tinggi. Family ramai and then support parents and so on. So to be fair dengan semua orang, better just standardize je. I feel that way. I think better to do it like equally because not everyone can like afford. Then I think it's more fair lah. It's more of a need than a want. For me, it's semua orang because fair mah. Kalau tanya pada saya, sebenarnya dua-dua tu ada lebih kurang dia. Tapi kalau kita ambil lah dengan keadaan ekonomi sekarang, pendapatan rakyat mungkin boleh diberi secara mengikut pendapatan. Sebab kita tahu pun kan sebenarnya dari sudut keadilan tu ada. Orang kata mungkin dia punya nilai tu tak seimbang. So kalau kita ambil contoh macam mungkinlah golongan B40, diorang kita boleh katakan keperluan minyak tu sangat penting dan compare dengan orang yang berpandang T20 sebab diorang ni mungkin menggunakan subsidi minyak tu untuk keperluan yang mungkin tidak terdesak bagaimana macam B40 perlulah. Kalau for me, semua sama rata. Sebab kalau sama rata, kita akan dapat privilege lah as a rakyat Malaysia. So for me, semua sama rata.